Жақшына қарасам күзгікен мойныңыз үргір. Неге қырғыздың үй білесінде ұшындай болбойды айландан ұшыға еш таң қаламын да. Ошыны көтікей, жошыны текіне бала. Еркесіңді теп мойныңыз үргір. Неге түшініп қол жауап атасың, арайлан. Замандаш туғандарым, біз айтпасақ кім айтар мұның барын. Арақ ішіп тосайтып, тойды жүрі табышқан, бара жаттан жаштарын, үлгі алып батыштан, жалқы түрді абалы, тартынасың айтыштан. Қапырай, оңол болды тақырай, ар бір айдың алтысы, ай-на-на-на-на-най, жемқорлардың қамшысы, жақшылықтың жарчысы. Оппа, депутат, еш шайлады таңда, 6 жылда таянар, шүртігінді мандат. Орысшаға қабеле, бұрылбасын диліңіз, андан көрі киминдің сөзін жатқа биліңіз. Ақырында ұнытта, албас екен дini біз, қапырай, оңол болдық тақырай, ар бір айдың алтысы, ай-на-на-на-на-най, ақиқаттың ашқычы, ай-на-на-на-на-най, мекен үшін, ел үшін, жақшылықтың жарчысы. Жақшылықтың жарчысы. Талантбек Буламов, Тоқтосын, Ильяс Крутой, Қанат Мадымаев. Біз кіре берейлі досым, қырғызда жақшы сөз бар ғой, үйдің құты аял деген дейлеш, өзің башта бер бияғына. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу, кадырлуу, алыстан, жақындан келген аталар, апалар, акелер, ежелер, жеңелер, кичинекей бәдіриңдер. Мына бүгін Құдайдың құттуу күнүндө сиздермен ушундай кереметтүү Аллах Таалам насип кылган экен сиздерменен жүзмө-жүз көрүшүп отурабыз. Буга дагы себепкер, албетте жараткан себеп кылып берет пендеге пендени. Ушул Канат Шанаев агайыбыздын десек да болот, акебиздин сахнада 15 жыл тезек терип жүрүп мынбаттуу концертине кош келипсиздер. Қол чапқанда адамдың маанайы көтерілет екен, туғандар. Қол чапқанда адам энергия алат екен. Ошондуктан қол чапқанды унутпаңыздар. Ана мына жашыраак жеңелерге айтып коеюн, акелерибиз өчүп келет го үйгө. Ошондо қол чап тосуп алсаңар кырышат кетип калат, башка ойго келип алдым деп. Ансыңарындай қол чапканы унутпаңыздар, туғандар. Артисттерге тамактан караганда қол чабуу көбүрөөк керек да. Мисалы, именно мага. Рахмат. Да, сиздер аябай айттырып эле кол чабып атсаңар, биз дагы ичибизден өзүбүздү башкача сезип калабыз. О, мага чабып аткандар, кылып сезип. Мен сиздердин алдыңыздарга дагы чыгып сүйлөп атканыма шүгүр келтирем. Аралаштан алып куудулуу Дөөлөт Мадымаевдин баласы болгонума дагы шүгүр келтирем. Рахмат.
26 жылдан бері ушинтип өзім ийилип жүрөм, кайерге бармай сайынчы. Качан бир жанымда бирөө менен кошо ийилем билбейм. Алдында саатты чыгарып бакам. Анан дагы бир нерсеге алдын ала ийилип тазим этип кое берейин туугандар. Себеби азыр жогоруда айттым, жакшы ниет, жараткан ниетке жараша берет дейт. Аялды дагы силер алып бересиңер, ушинтип толо зал келип турсаңар, ошон үчүн да. Дагы бир нерсеге аябай шүгүр келтирем. Жамбыл Камчиевдин баласы болбой калганыма шүгүр келтирем. Рахмат. Көпчүлүк учурда мына куудулдарга жанында кызматта жүрөбүз, концерттеринде жүрөбүз. Именно ошол Канат Шанаев агайыбызга бир өзгөчө бир мындай көбүрөөк мындай кылып айтканда апалар келишет, мындай кампирлерчи. Чоң апалар деп шашпай келишет. Ошо апалар көбүрөөк көрөсүздөр ошо Канат Шанаевди. Не елестетесіздерби апалар? Чал болуп ойнойт го Канат Шанаевчи. Ушу чал болуп калсам эмне болот? Телевидениеди көрөйүн а. Эмнеси болсо дагы бар болуңуздар, төрдүн көркү болуп жүрө бериңиздер. Ушул аталарыбыздын, апаларыбыздын бир гана жакшылыкта эмес, бир гана жамандыкта эмес, ар дайым дуада турган биздин ушул аталарыбыз, апаларыбыз, ошол аталардын, апалардын дуасы менен ушундай жакшы күндөр насип кылып отурат десек дагы жаңылышпайбыз. Аталардын, апалардын урматына бир кол чаап коюңуздар, келиңиздер. Концертти жогорку деңгээлде, сонун, аябай сонун кылып баштайлы буюрса. Бүгүнкү концертте өзгөчө сахнада 15 жыл деп мына 15 жыл жөн жүрбөптүр теманы окудуңуздар. Бизден агайыбыз Куудул, Парадис, Ырчы, шаңды бир кол чагыңыздар менен Канат Шанаев. Кутман кечиңиздер менен ардактуу замандаштар, Кудай насип эткен экен бүгүн мынакей концертибизде жолугушуп турабыз. Жеткиргенине, көрсөткөнүнө жараткан Аллах Таалага чексиз мактоо шүгүрлөр болсун. Бүгүнкү биздин күлкү кечебизге дагы бир рет куш келипсиздер. Ассалому алейкум. Ой, рахмат. Шу бала 15 жыл болуп калыптыр деп сахнада жүргөнүнө 5-10 сомдун көзүнүн карабастан кадам шилтеп келип отурасыздар. Келген кадамыңыздарга гүл чыксын. Ой, энелер каякта жүрөт? Менин күйөрмандарым жок го эле. Анара. Ой, кай жерге барсам азыр Канат айткандай энелер яман көп келет да. Аксала бука жака гастролго барсам эле мәсилерин концерт бүткөндөн кийин мәсилеринен бекиткен акчаларды алып пешенеме анан кетишет, ырашчылык билдирип. Эмнеге буларга жаган билбейм эле. Булар генерал болот. Главный ушуларды колго алып алыш керек экен. Ушуларды колго алып алсаң болду. Булардын жашында чалыям булардын сөзүн угат. Каяка барат? Эй, отур дегенде отурат, тур дегенде турат. Балдары дагы мейли дейт. Апа ушу кыргыздын эле баласы болгон болсо, апам эмне десе бардыгына даяр болот баласы. Кудай кааласа ушуларды колго алып алганыма шүгүр айланайын. Бир концертте түрдө бир энем отурган экен. Эне, эң аксакалы сиз экенсиз концертте. Бир патаңызды берип коюң. Сиздей болуп жүрөйүн дебирбейм мен дагы. Сөзүмө суроому туура эмес берип алыпмын да. Сиздей болуп жүрөйүн деп алыпмын, элиңди көрөйүн. Элиңди көрөйүн деп коем да. Энем сөзгө чечен экен. Мендей боло албайсың балам деди. Неге сиздей боло албайм десем, мендей болуш үчүн 8 таны төрөп, 2 та эрге тийишиң керек балам деди. Ана энелер. Ой, энелер яман. Башкачасыздар, мен сиздерди жакшы көрөм айланайын. Азыр бардыгында телефон аксакалдардан мурун аксакалдар жаш балдарга үйрөтөт эле, балам мындай болгондо мындай болот, анан мындай болосуң, анан мындай. Азыр жаш балдар аксакалдарга үйрөтүп атат, телефонду үйрөтүп атат. Же жалганбы? Play Marketке киресиз, ата мындай кылсаңыз скачать этет, анан мынан беймалал YouTube'да көр. Азыр наоборот үйрөтүп атат. Аксакалдардан бери телефон айланайын. Бир аксакалдан сурадым, аксакалына соц тармакта, группалардан телефондорго ар нерсе келип тажатпайбы десем, тажатат айланайын. Ачпайм, кээде интернет жок болсо айланып тура берет. Мынау жарым жыңалач кыздардын сүрөтү таркап атат. Шуга кандай карайсыз десем, аксакалда тамаша көп экен. Ага мен андай карабайм, ага мен мындай чоңойтуп карайм, чоңойтуп. Болсо көз жетпейт да айланайын. 15 жыл сахнада, 15 жыл болду. Былтыр көрүшпөй калдык, эми 1 жыл баягында плакат болуп кетти, айланайын, карантин болуп, даже кошуналар менен учурашпай калдык айланайын,
Кошуналар менен, тууган урук менен үйдө эле отуруп калдык го. Үйдө карантин убагында ар кандай окуялар болду. Бирөө карантинде отура берип неме деп жазып коюп бир интернетке. Бир аял менен жашай берип, мындай аял чыкты, качан чыгат экенбиз деп. Базарчикте майда чүйдө кылып атсам, милициялар турат, жанагындай громкоговоритель менен сүйлөп атат. Аралык 1 метр сакталсын, 1 метр жакындабагыла бири-бириңерге. Майда чүйдө продукта кылып атышат. О, шактан бир аял келди, ылдыйдан бир аял келди, туугандар экен өзү дагы. Аялдар келди дагы, милициялар айтып атат, жакындабагыла, жаныңарга жолобогула деп атса дагы болбой. Бири-бири менен маскаларын чечти дагы, колдорду кармашып, кучакташып, өбүшүп, дал иши маскаларын тагып кетип калышты эле. Мен бир нерсеге суктанам, индийский кино көрсөңүздөр айлана, бактылуу эле боло беришет го, ошолорго яман суктанам алиге. Апа, аялы менен күйөөсү бактылуу эле боло беришет го, Мөл булактан кредити жок экен да алардын. Кредити жоктой жашашат го, айлан. Күйөөсү үйүнөн чыгып кетип атканда ырдап келет, келатканда ырдап келет. Күйөөсү жумуштан көчөдөн Баракалуу апалар келди, куда каласа. Нерде көрүнөт дечи, баракалуулар кимдер экен ичи. Таллып отурат да. Бу баракалуулар бир жерге жайгашып алса өмүрү чыкпайт мына. Арбактар бар го, ошолорду яман жаман көрөт, ары бери басып бергендерди. Не деп аттым эле? Угуп аттыңыз белечи? О, индийский кино айлана, күйөөсү жумуштан келсе ырдап келет, Накта эшикти ачаар менен эле аялына жетелек. Bir 50 метр var, başlayt go. Tum passe aaye, yu muskuraye, tum le ja, pyare ho gaya sam. Ab ne ke naam, dil naya ka soyam, pyare maine ho gaya. Guchu guchu hota hai, guchu guchu hota hai. Minege düşünüp kol çabuk atasın arayla ne? Özüm hem düşünmödüm ne degenimi. Dese ayalı tamak kılıp atkan jerinden çaşlarını fırıldatıp elestep çurkap kelet go kүйөөсүнө чö. Tum pasiaye, yu muskuraye, tum mele ja, sapne ke haye, guchu guchu hota hai. Dese bir koro balдар kelet. O şini gotekey, jo şini tekini vala. O şini gotekey. Şu индийский кинода сөгүнө турган жери бар экен, О, шини готеке. Неге кыргыздын үй бүлөсүндө ушундай болбойт айланан? Ушуга иш таң калам да. Кыргыздын үй бүлөсүндө эч мындай ырдап келүү деген болуп. Апа, күйөөңүз ырдап келеби үйгө? Жөн эле ырдап келеби? Бисмилла. Ырдап келет. Качан ырдап келет? Мас болгондо ырдап келет. Бизге келгиле, эмне кылып жүрдүңөр эшикте ушмалга чейин? Жайгашып алың. Биздикилер мына апам айтты, күйөөңүз ырдап келеби десем, ооба дейт. Качан десем, мас болгондо. Биздикилер действительно мас болгон, Мас болгондор. Өчүп калган. 8 мартта ям өчүп калган. Авам келбеди. Авам кетти. Жаш эле кетирүүбүз да бешер. Avamaya tınçılık gerek değil. Ayallardan ölüp kutulmasan tirilme, жизнь kutulmayız. Bizdikiler ne kандай olboyt aylanayın, Kүйөөсү менен ayalı baktılуу olboyt, мындай baktılуу болот эми кемде качан карасаң күйөөсү мас, апам айттым, күйөөсү мас болуп келгенде ырдап келет. Мисалы үйүнө 500 метр калганда ырдайт, кыргыздын эркеги өчүп калган, үстү башы кылай. Көчө менен бир болот, тамчы шүдүрү 50 боюң чыккыла деп коет дагы биздикилер. Жанында андан башка эч ким жок анда. Үйүнө келет, кол турса баш менен ачат, маста өчүп калган баш менен ачса аялы турат да айланайын. Бир жоош аялды көрө элекмин, апа, мен бул дүйнөдө. Кыргыздын жоош аялын көрө элекмин. Мас болуп келген кишинин аялы тосуп алганды көзү менен көргөм. Эч ачса тушунда турган болот аялы мынандай. Кээ бир аялдар бар, мындай токумун жеген аялдар бар мындай. Жини келгенде путуна чейин өтүп кетет. Күйөөсү урсачы теппетең урушкан аялдар бар, Урса урат, мындай жулкуса жулкуй, тепсе тебете, теппетең урушкан аялдар бар, Күйөөсү урса кайф ала турган аялдар бар,
Uğurgan sayın canına vura bergen ayallar var güyesine. Güyesi uğrat, gevrik ayallar karatko, gevrik ayallar var, uğurgan sayın güyesine uğrat. Urasın mı tep, erkesin mi tep moynunuz ülgür. Putun var mı tep. Moynunuz ülgür. Jüre öğreten şoğunca kökele olma. Oy, uşunday, mınандай olgun kobra jengelerden birisini urdap kettir da uğurlarça. Uğurlar urdap kettir. Milyonerдің ayalı eken özü hem. Uğurlar urdap ketip güyesine zıvan okılıp atat. Alo, palança aka siz mi? Palança degen ayalınız var mı? Var. Kaysınız? Var. Oşol ayalınızды urdap kettik. Saat erten 12'ge palança degen adreske $50.000 ap köbeseniz, siz üçün jaşoo büttü, ayalınızды görбейсиз. Dese güyesi aytып atat. Aparba koysam ne olur? Dese aparba koysanız ayalınızды kaytarıp berебиз deytmiş kayraca. Жақсы болған тұрбай деп сим карталарды ырғытып телефондан бері ырғытып күнде кафе ресторандарда мәзза қылып майрамдап жүреткенде аялыман құтылдым құда қаласа деп жүрсе уырлар бәрібір тауып алып тұр ғой аялынша бәрібір тауып алып шалып тұр дағы күйесіне ака общем адам падам еске шуншалығам ташбор болосыз ба илен аялыңызға борыңыз ашып алған не болды десе қанша сом берсек аялыңызды алып кетесіз сұрасы алып кетіңші дейтміш ол уырларынан мынадай аялын шығарып беріп тұр да баяғы кешеші. Мен азыр bir суроо берем, турасына жооп бериңиздер. Кудай карап турат. Аял затына таандык суроо. Себеби эркектерден болушу мүмкүн эмес. Күйөөңүздөр менен урушуп кеткенде жим турган аял барбы залда? Раса урушуп атканда үн чукпай, каяша айтпай, жим турган аял барбы залда? Сиз жаш экенсиз. Кичине жашап турсаңыз, жим турбай каласыз, Кудай кааласа. Var mı? Bir ayal kol götürüp öyle. Apam beni karap durup, bunu apam karasam, meni aktı karap olmadı. Bir jarım var mı? Güyesi menen uruşup ketkende jim turgan, общем kayaşada süylebey, un çıkpay turgan ayal var mı zalda? Kol götürüp koştar. Kim var? Kol götürüp koştar. Siz apa, Kuda kalasa, bir, paçın. Bir, iki. Eceme orusça söyleyeyim mi? Kanday için? Kırgız, iki ayal Kuda kalasa kol götürdü. Apa, kim götürdüler bir yakta? Kim götürdüler? Apam siz de ha? Güyöңүз менен урушуп кеткенде жим турасыз апа. Жакыныраак келиң, мен түшүнсөм түшүп кетем айтып кой. Сайыз маалындагы энелерденбиз да өзүңдүн аяштайын эң болом. Биз үндөбөчүбүз. Кыйбат эжем экөөбүз үндөбөчүбүз. Үндөбөй жүргөн үчүн бизди таштап коюшуп, карточка терген кетип калдыбы? Ne dediniz? Avam sizde uruşup atkanda jım turasız ошондо? Ошо сизге карап сүйлөп, урушуп, сөгүп атканда ошондо ичиңизде эмне деп турасыз? Сенин сөзүң менин деп турасызбы же? Кол чаап коюңуздар апам, өлүм кетсин айын. Ой, биздин аялдар башкача да айланайын, өзгөчө калкыбыз. Дүйнөдө жок биздин аялдын, кыргыздын аялындай аялчы айланайын. Bir kişi dagы миллионер экен, аялына бардык нерсесин алып бериптир. Айткан нерсесин, машина, алтын, бриллиант, бардыгын алып бериптир. Алып бербеген нерсеси калбаптыр аялына. Анан аялына айтып атат экен, жаным, сураныч, мына сандыкты ачпагын айланайын. О, мен өлүп калгандан кийин сенден биринчи өлсөм эгер. Ошондо ачкын сураныч. Деп арадан жылдар өткөн, bir 20 жылдан кийин күйөөсү өлө эле ачып алыптыр да аялычы. Бекиткен нерсе яман кызык болот го, апа. Аман кызык болот го. Эмне бар экен бул мойнуңуз үлгүр менден бекитип жүргөн деп сандыкты ачса 10.000 сом акча, анан 3 та тукум туруптур да. Ой, өлүңдү көрөйүм экен деп күйөөсү келсе, ой, ачып алдым өлөм кетсин, өлө сени күтсөм тегеле өлгүдөй эмессин, элиңди көрөйүн. Шого ачып алдым. Мына 3 тукум эмне түшүндүрүп берчи, бир ушунча жыл чогуу жашадым, ушунун урматына бир түшүндүрүп берчи десе, ачып алыпсың, мейли, ачыгын айтып кой, мен дагы каяка барат элем, баары сага айтпай кимге айтатам. 3 тукум сага 3 жолу көзүңө чөп салгам, ошон үчүн 3 тукум салып койдум. Шунча жыл жашап 3 жолу көзүмө чөп салдыңбы? А мына 10.000 сом акча эмне десе, тукумдар көбөйүп кеткенден сатып акчасын коюп койгонмун дейтмиш.
Андай болду. Аллах Таала кимге кимди кошкон болсо дагы бардыгы бири-бири менен кошо карып үй бүлөлүк оомат, бакыт Илайым баарыңыздарга насип кылган болсун. Эки жаш бактылуу болсун. Рахмат. Мына ошентип сиздерге арналган концертибиз соңуна чыкты десем эле кубалап кетсеңиздер керек. Эми башталды, Кудай кааласа сабыр кылып отурасыздар. Күлкүнүн бар алдында ар концерттеринде ушундай жаңы программа коебуз. Кудай буюрса бүгүн сиздер үчүн жаңы нерселер даярданып турат. Мен эми өзгөчө спонсорлорго бир ыраазычылык билдирип коеюн. Бул жерде Ырыс Ордо курулуш компаниясына бир алакан чаап коесуздар. Концерттин демөөрчүлөрү. Мундус турист компаниясы дагы колдоо көрсөткөн. Аларга да бир кол чаап коесуздар. Омаржан аке келдиңизби? Бар ушундай киши? Амал жок экен. Болсо турат эле өлүп аңгесин. Ошол жерде бир ирдестерди алып берейин. Эми сиздер үчүн кабыл алып коюңуздар. Ырысбек Токтобаев, обончу агабыздын Күтөм сени деген чыгарманы аткарып бере. Эптеп чыдап отуруп берип турасыздар. Өзүмү жалгыз таштап кетип калдым. Биз жолукчу эчки бишке бульвар багына келесиңди сырыңды айтып жайдын тамында. Күтөм сени, сүйөм сени, мен күндө сагынып. Билем бирок жүргөндүрсүң эй сен да сагынып. Күтөм сени, сүйөм сени, мен күндө сагынып. Билем бирок жүргөндүрсүң эй сен да сагынып. Ой, рахмат, thank you very much. Нур бийчилер тобу, рахмат. Ой, үчүнчү класстын кыздары эмне беле? Рахматтар концерттеринде жыл сайын менин бир сахнадагы жашоодогу жакын акем бар. Республикабыздын эмгек сиңирген артисти Расул Маматкулов акем бүгүн
быйылгы концертте тилекке каршы катыша албай калды, бир аз ден соолукка байланыштуу. Ошол себептен бир 2-3 ыр берген, ушуну мен бара албадым, мен өзүң мен ордума ырдап коесуң деди. Ошо кийин ырларды эми концерттин жүрүшүндө бир эки ырдап берем. Дагы бир чыгармасын ырдап берейин. Мен Башбулак айылында чоңойгом биякта. Балалыгым ошол жерде өткөн. Ошол жерде 9-класста bir klasstaş kızımı жақсы көріп қалып, қылы жоқ гитараны қармап алып, үйінің астына барып алып, изгірітқа сөйен алып ұрдай үйретілем да бір ырды. Ошол ырды ырдап берейин, ептеп шыдап қойып беріп отырасыздар сіздер үшін. Қабыл алып қалыңыздар. Жазышып жүргөн элек мектепте, ошол күндөр дале түшөт эсиме. Жүрөгүмдөн сүйгөн элем мен сени, наристелик сезим деле ал деген. Kelem terezingdin tübüne, sen çıgasın uğup gitar önüme. Gözün janat meni karap kıyaldı, ay nuruna düşöp yüzün çıraylı. Жазышып жүргөн элек мектепте, ошол күндөр дале түшөт эсиме. Күтпөйт экен зымыраган убакыт, баргым келет ошол күнгө Nur beyişiler тобы, рахмат кыздар, өмүрүңөр узун болуп. Тезирээк чоңой өргө тийип кеткиле, рахмат. Шанаев канат, канат Шанаев.
Кандай досым? Жакшы, 15 жыл сахнада жүргөнүң менен отчун мен куттуктайм досым. Не болду? Мен- Жайдарысың го. А? Бүгүн башкачасың. Кредитим төлөп келдим да бүгүн жайдамын досым. Канатка ушу концерттерин да пайдаланып айтып коеюн. Мени биринчи сахнага алып чыккан ушул кандай десем эми сахнаны үйрөткөн ушул устатым ушул бала болот. Бул тирикти мен 2 ай ака деп жүргөмүн. Көрсө мен менен эле тең экен бу. Ошого канат досума бир кол чаап койсоңуздар. Рахмат. Ушуну айтайын деп. Рахмат досым. Рахмат. Чыгармачылыгыңа ийгилик, Рахмат. куудул болуп жүрө бер досум, а? Ушунчу. Илайым 120га чык. Кудул болуп баштадык, 15 жыл өттү. Мындан бияка эмне электрик болуп кетет дейсиң менен. Кудул болуучу калабыз, Куда кааласа. Эмне дейин дедиң эле? Рахмат. Мен чыкканымдын себеби канат мындай болуп атат. Азыр элди сүйлөп күлдүрүп атасың. Кече интермедиа ойноп күлдүрдүң турабы? Күлдүрдүк биз дагы кошулуп мындай күлдүрүп атабыз. Эми мен азыр ойлодум, мындай сүйлөбөй туруп күлдүрсө дагы болот экен. Ой тоба кылым, сүйлөбөй туруп кантип күлдүрөсүң эле. Элестет тең болу кыргызды күлдүрүшү өлүм эле. Элестет унчукпай турсаң элдер күлүп атса кантип болсун? Ушу сөз эч нерсе сүйлөбөсөң элдер күлүп атса. Бир эле жолу бар. Не? Чыңалаш чыгыш керек да. Койчем, салбаң жүрөсүң мен чыңалаш болуп. Эми сөз жок деп атпайсың. Ондай эмес, мындай эле күлдүрсө болот. Кандай? Мисалы мына дүйнө жүзүнө таанылган мистер акамы тааныйсың да? Мистер Бин. Мистер Бин. Неме, актер. Актер. Ал эми ал киши көбүнчө сөз сүйлөбөйт, мындай мимика менен. Мимика менен, ушу мимика менен күлдүрсө болот досум. Ал үчүн бир окуя болуш керек, бир нерсе болуш керек, ошол нерсени мимика менен мындай туурап көрүш керек, аткарып көрүш керек. О, азыр ушуну туурайсың, азыр ушуну аткарабыз дегендей мына сени атайын ушу талантыңды билейин деп чыктым. Азыр мындай кылалы, сени текшерип көрөйүн. Не больной экен. Текшерип көрөйүн. Сен Текшерип каерин текшерип көрөсүң? Жо, больной эмессиң, мындай кандай десем, талантыңы деп атам. Азыр мисалы сен мындай болосуң, азыр сен менин аялым болуп ойнойсуң. Господи боже мой, эмнеге сенин аялың болуп именно? Мен аял болсом, сенде кунеке жизнь тийбейт эле. Мен аялым. Мен дагы эгер аял ала турган болсом, сендей сулуу кызды өмүрү албайт элем. Неге? Көрүнгөн жерде мен катыным сулуу эле ким менен кетип калып экен деп жүрө берем мен ар жерде. Неге? Албайт элем мен, тузу жок жашоонун кереги жок мага. Алигинде макал болгоч, сулуунун костюму курубайт болуп. Жо, ошондой макал. Бул апа башкача эле, бул сулуунун буга баары окшосо болду да. Ошондой мисалы, азыр мисалы деп атам. Эми кандай болуш керек эми? Аял болосуң да, мындай. Мен пандемияда иче берип, көп адамдар алкаш болуп кетти го пандемияда. Ичпегендер эле түп болуп жүрөт. Ошондо сен аялың бол. Кандай аял болоюн мындай? Улуу муңдагы аял апалардан, энелерден, же жаш келин болоюнбу, же шустер аял болоюнбу, же жоош аял болоюнбу? Аялдын жоошу жок го. Бар. Үстү төрөгөндөн кийин ошту селый башкарып калат го. Ушундай аял. Мен иче берип кыскасы билесиң, өзүң жадап каласың, мен мыякта мас болуп келем. Бир соо күйөөгө тийбейт экен. Аммен чавалеке, аммен чавалеке. Өлө. Чыйылдаган. Мойнуңуз үркүп. Мен издейм катынымы, издейм отонгон, ичиңен сен ичиңен. Чоңоюп калыптыр го. Кандайсың жаным? Ай, лалай жаным, içip alıp siz girin emi жатың деп ойладың да мойнуңуз үркүр, а? Мойнуңуз үркүр. Не geçesin ha? Ne geçesin ha? Sakat ipine taptım ha? Elim turup düşüre teveyim bir derin elim turup kala. Gözüne kolum tık olan ne geçesin ha? Şermede kılıp bittin elim turup maçtan avtoz, maçtan tormuş işte vurup getler. Talada kalkıl elim. Astagfirullah. Moynumuz ülgür. Ne geçesin ha? Ne geçesin? Moynumuz ülgür ha? Toy gözün kasa. Şermede kılıp bittin elim turup kala moynumuz ülgür. Ben içpeyim, boldu. Ne alacağız sakat ip moynumuz ülgür? Boldu, her yerim düşüp kaldı go men. Boldu, astagfirullah. Estigen soyun nersin oynaydı elin turup? Boldu, obrazdan çıkam he? Boldu. Çık, sen kanatsın. Oldu. Boldu. Oy. Mına sulu kızın ahvalı uşul da. Sırtıyla sulu olmasa içi ölüyle kalganın. Sulu kızdım değilsin. Sulu kız.
Sen de ayalды алгандан көрө аясыз эле өтүп кеткен жакшы го. Жакшы, бирок жакшы. Бол, нормальный болот экен. Эми сен мимика менен гана турайсың, мен как раз аткарасың дегеним, как раз мен азыр бул жерге жазып келгенмин бир. Мен аял болуп ойнойм. Аял болду, аял болбой эле койчу. Кудай сактасын. Жөн эле өзүңдүн немең менен ойной бересиң. Мен окуп кете берем, мен окуганымды сен аткарып кете бересиң, сүйлөбөйсүң. Сүйлөбөйсүң. Мен мимика менен окшотосуң, мен окуп кете берем. Макулбу? Аз Канаттын талантын көрөсүздөр. Кеттик ана эмесе, баштайлы. Канат эрте менен саат 11-де турду. Сәл ерте емеспі? 5-імде эле деп қой, біратыр. 11-де өлім кес. Тұрдым да, зато тұрғаныма шүгір тұрбай қалсаң не болады? 11-де турду дагы, ал жакка чиренип, бул жакка чиренип, бетини жууганып ваннага кирип кетти. Кийинип алып кетейин же эмне? Касым-шымжан уктайсың сен неге? Сен курткачан ukтай берчи элең билем. Качабы шымымы кийип алып. Юбка кийип койдум не беле? Эшикти ачып кирсең, эшик барбы? Домдо эшик барбы? Турабы? Туруу эле эшик болбойт. Мисалы мына ырысордо дом куруп атат, эшиги менен куруп атат да, турабы? Бүт эле туюк кылып куруп атабы? Өзүң салып аласың деди эшикти. Тарак! Ваннага кирди дагы, ваннадагы сууну ачты кранттагы. Сууну ачып, бетини жумакчы болуп, колуну жууп, аябай наракта карады эле самын турат, самынды алды да колуну самындап, бул жакта карады эле мила турат эле, миладан аралаштырды да азмасында. Тазараак болсун деп. Мила менен идиш жуйт эле. Эми ошо колум тазараак болсун деп мила менен аралаштырды да аябай колун көбүртүп, самындап, ошол эле самын менен бетини бир шыбап ийди, бетин да таза болсун деп. Мила мененби? Сыдыр мындай жууп таза болсун деп да. Чаң болгондо бетине бир сирам аябай көбүртүп, көздөрүнүн кычыктарына тыгып, колуну сууга апарды эле, суу ичип калды. Тура берем көзүм ачып мен. Наракта карады эле, чарчык турат, чарчык менен ал жакты жана арчып эле. Кухняга кирип келди, сразу эле себеби курсагы ач. Калып кетти го башка жерлер. Кетип атты эле, тазаланып кетип каласың. Кухняга кирип келди, курсагы ач, кече бөлгөн, өзү аябай ашказан антарылып калган дегендей. Кухняга кирсе тамактын түрү турат. Гүлаш турат, биштекс турат, манты турат, чүчпара турат. Биштекс турат, шашылык турат, самса, кыргыздын эң эле улуг тамагы аш турат. Койдун майында болгон ашты. Етти майдалап, ушундай колу менен майдалап, лопаткадай болгон колун ашка салып, толтуруп, оозунун алдына алып келип жебей койду. Кое кире беришке келип калган жебейсиң. Ушердеги ашты ким жебей коет эле? Жебей койду дагы. Кой эмнерде турат? Жок, Жок, эми жебей койду деп атпайм. Жебей койду да. Ушундай саатыны карады, ушундай саатын карап, мен иштен кеч калган турбаймын деп, жүгүрүп уруп эшикке чыгып кетти. Ашты ташта. Ооба. Кичине жеп албайбы? Жок, келдим. Ушундай эшикке чыкса, аппак мерз турат. Кудай мага берди окшойт. Саар турганга рызык берет деди. Мерздин алдына барып, аш эшигин ачып, отурду. Бисмиллахиррахманиррахим деп отуруп, эми жүргүзүп айдайын десе, бул каратайга каттаган бус болчу. Мерз. Сапок мерстер бар го. То. Эң эле катып жүргөн 40ка чыгат. Саар менен тыгын ушундай кетип атат. Пар болуп эпте ошол областойдун алдынан өттү дагы, арканын алдына барып, эмне беле болду, жүрөгү сыгылып, чыдабай койду дагы, түшүп калып. Мен жөлө басам, уктуңарбы, мен эмне Каратайга бара албайт дейсиңерби? Кыбыраган кырашат, Кудай бурса жетип алам. Өрмөлөсөм дагы жетем деп, ушундай шашпайраак айткан, эми түштүм эле мен. Эми түштүм мен. Түшүлөк белең. Эми түштүм. Түшүп калып жөнөдү. Каяка? Каратайга. Ой? Таксиге чыкпаймынбы? Пулум жок каяка барасың? Шу жүгүрүп кетип атат, жүгүрүп ал, ушундай аябай жүгүрүп кетип атат. Пул болуп калса кандай жакшы эле деп, эми Кудайдан тиленип келип атат. Бир маалда жолдон $100 таап алды. Атасын көргөндөй сүйдү. $100 ким ташат экен деп, жанагы $100 алды дагы, шундайнан ал чөнтөгүнө салган жок. Салынып калды да уже. Жок, салган жок. Мен атам жакшы тарбия берген деп, кимдики деп 3 жолу бакырды. Бак жепсиң.
Menet menen taptım ben öyle. Kiyimdiki desen burçekten çıkat, meniki deydi. Mına bala kızık eken menet menen taptım da. Men dagı menet menen жазsam табасың bu. Жазбасам атаң башын табасың bu. Bakır. Meniki deydi de biri. De bakır ошо кимдики деп. Bölüşөбүz. Жок, кимдики? Koygum zorga tap. Ол эми бул башты ортпай, Кимдики деп бакырды. Kim var? Ey. Кимдики десең? Kimdiki var? Mınандай. Мен саңа айтып атам, кимдики? Kimsin? Lısın. Жанагы $100 3 жолу бакырды эле бактысына эч ким чыкпай калды окшойт. Жанагы $100 өзүнүн чөнтөгүнө салбай, сценарий жазган адам чөнтөгүнө алып келип салып койду. Мага. Boynunuz ilgir. Sağa mı? Ел деле билет да, көрдүңбү? Adam padam eseke. Gülüp çayına, bileyim toyun kılınız, toyunuzga şu koşumçan bolsun deyip, şunday dualardı kıldı, tınçılık molçuluk bolsun deyip, o min kılıp delşe jönödü. Teşvik etsin ilayim. Teşvik. Delşe, cügürüp çulkap geliyordu atayak, jö dele jetti mınake, işkanasına jetip, girdi, işkanasını açıp girip, yüz üç gün görmüydü, ne öyle oldu, men erte gelip olganmı deyip, alçağın karadı, bulcağın karadı, bir malda mına olacak kalendara göz düşüp kaldı okşaydı, kalendaraga жақынырақ gelip karadı le, bugün воскресенье olacak. Oşan жазып көрдüm. Tamak jedirip geldin. Çurkatıp geldin. Tavalgan akçanı alıp aldın. Anan bazar günü işke yap ki. Bir ay pasın. Men жүрөм каякта эле, мына жакта, Бакыра бербе, милицияга берип коем азыр. 2.50 кагазсың. Bir şey ele. Niye öylesin öyle şundaydı bu. Bugün Jekşembe cumuş. Bu ulandı sen bari kinci. Уландысын ким ойнойт? Sen oynap көрчү кандай болот? Мен ойноймбу? Oynap көрчүм да, окшоо мимика менен окшошоо экен турап көрчү дейм. Мындай ойнап Болду, көрчү. онда шашпай неме кылынды. Bugün Jekşembe cumuşka geldi. Cumuşta hiç kim yok. Токтоп тур башынан. Шашпай турсаң, мына эми 1 2 3. Cumuşka geldin, hiç kim yok. Arvest bastı, beri bastı. Ne kılışın bilbey, kostümün çeçe başladı. Сразу элеби? Sen ne вечерге geldin bile, şaşpay çeçin gidek. Kostümün çeçi veşilkaga aparıp, narı bastı. Mineka bastı. Turup oturdu. Oturdu. Turup turdu. Gülden lan ne kılışın. Ya bırak seni güldürmedim o men. Janağı $100'dı kayra senarий жазган kişiге alıp gelip berdi. Bayakını verip koygun aldın mı? Bul dağı pu mına dedi. Senarийді бұзып алып келсін. Бол тесті. Gülüp жайнап, negedir şaşıp attı. Tez $100'ды alып келді дағы, алдынсы дағы албай, қой, өзің әлі қой, чем, $100, мәйлі деп салдырып қойды. Нары басты. İlayim seni cırtıp çıksın o men. Zıtpasan bәрі çıqat. Нары басты, бері басты. Не қылышын білбей, тұрып көйнөгін чече баштады. Bunda yer жоқ ola o. Em болып қалды да. Тамақ жедірбей келдің ғой мен деле. Pulda alıp berбей koydu öyle alber kılıyor ya mınday. Көйнөгін чече баштады. Koyam salında çındık kaçar. Көйнөгін чече, сценарийді бұзбай, Көйнөгін чече баштады. Мерим қойып чече баштады. Общий чече баштады. Benim koyguda mağam ne bir elimin bile öyle. Чече баштады көйнөгін. Балчы тастады. Var mı? Көйнөгін чече баштады. Негедір шашып атты, тез чече баштады. Көйнөгін чече баштады. Oya kanat boldu. Boldu. Чече баштады дейм. Mına bol çeştin. Мен тамақ жедірбей келдім, чече баштады бол. Болмайсыз мен тастады. Көйнөгін чешті дағы, бешілкаға апарып, иілген жоқ. Жерге таштады. Bunça betin yok. Жерге таштады. Koyam bir yer çam olur. Ha mına opa. Жерге таштады. Bu ne mi? Жерге таштады. Жерге таштады. Yer çam da. Жерге таштады. Bunda ne var? Жерге. Нары басты. Basmayın ben. Нары басты дейм. Бері басты. Көйнекті қарады дағы, сен адамдан дағы артық болып қалдың ба, деп көйнектің үстіне шығып төбелеп таштады. Көйнек төбелеп таштады. Göynöklüsü kıkı olat da. Төбелеп таштады дейм мындай, төбелеп.
Uğasın bir böyle. Teveledi. Rassa teveledim lan. Bana bir tevelep koy. Teveledim lan. Rassa teveledim lan. Narı bastı. Basmayın ben. Baskın daha gelmeye kaldı. Ne kılsın bilbey turup durdu dağı şımın çeçe başladı. Siler de kurtasın. Ne stan ettasın beni. Tıfı sana oktun mu? Bak ya. Bunday şehri çok yaman buldu. İki insan çakırıp koyыңızlar. Men akalarım Beştapan Kudullar Tau Kanibek Razıkov, İlyas Zimanaliyev kelingizler. Yeminle suyonka günü üçünçe moynumuzu güllaylayım. Maçtan torumuz üçte vurup ketkirler. Rahmat buna gel şu menden çoğun akalarım uşular. Bir 2-3 yıl murun çıkışkan menden saknağa. Birok dağılı arvak moynumuzu güller. Birisi ukaçıska, birisi zubacıska. Meh. Rahmat, çanaçka kolçak koygular. Ne karantinden keyin ушинтип билетирам болуп калгансыңбы же мына ошто ушундай кол чабууга ушинтип билетирам болуп калгансыңбы? Жо, биз кара сулуктар ушинтип билейбиз. Кара суулуктар? Ким айтты муну? Райым акам айткан. Райым экен каерде кол чапса билей бергиле деп айтканбы? Ооба. Айттым міне кече Жалал Абадта концерт коюп атканда неудобный болуп аттым ушундай болуп. Аякта Райым акам жок да. Райым акам жок да дейсиң. Эгер Райым акаң аксыдан болуп калганда эмне кылат элең? Анда кара суу аксыда болот эле да. Ошондо мен кара суунун аксысынан болуп калам элем. Ооба. Ассаламу алейкум, урматтуу оштук туугандар, кутмандык ушуга келишиңиздер менен бүгүнкү Канат Шанаев инибиздин концертине кош келипсиздер. Негизи мына бүгүнкү концертти көпчүлүгүңүздөр кайсыл жактан көрүп келдиңиздер мына? Ошол жөнүндө Бүгүн концертти мындай рекламасы жөнүндө сүйлөшөйлү, мындай афишадан көрүп келдиңиздерби? Же мындай роликтен окуп келдиңиздерби? Же бириңиздерден афишадан окуп келдиңиздер, кандай? Афишадан көрүп келишет. Сырттан афишадан окуп келдиңиздер. Көбүнчө артисттердин рекламасын афишадан көрөсүздөр го. Ушу сиздерден бир сураныч бар да. Ушул афишаны, рекламаны көрүп окуганыңардан кийин жөн гана окуп коюп эле кетип калгылачы. Сөзсүз жыртып кетпей. Туура. Сиздер афишаны окуйт экенсиңер дагы астын жыртып коюп кетип калат экенсиздер. Эскирип калыптыр деп туруп, ордуна башка рекламаны алып келип илип коет экен. Рекламанын үстүнө реклама илине берип, концерттин темасы өзгөрүп кетет экен, Кече мен оштон кирип келатсам, Абдулла Иманкулов агабыз жакында концерт койгон экен, темасы өзгөрүп калыптыр. Абдулла Иманкуловдон кеңейтилген балкону менен квартира берилет деп жазып коюптур. Мен айттым, Абдулла ака концерт коюп атабы же квартира берип атабы деп таң калып калдым. Ильяс, ал эчтеке эмес, мен өзүм атам рекламасын көрдүм, Не деп? Мынтип жазылып турат. Рахман Разыковду тазалаганы 2 бала 3 кыз керек дейт. Ошончо кийинен адам, 2 бала 3 адам иштеткиде ишеппей. Элесесең атам үстүнө чыгып бирөө шуба бересиң. Ошону айтам да. Ал эчтеке. Самара Каримовадан бесплатный козу гриль таратабыз деп жазып коюптур. Мен өзүм рекламамды көрдүм, мынтип жазып коюптур. Каныбек Разыков ижарага берилет дейт. Сени ким алат? Билбейм. Жок, алган тагдырда деле муну кантип иштетет? Өмүрү иш кылып көрмөгөн артисттерди. Сеники дагы авторитет экен. Меникини айтсам, Ильяс Иманалиев итке сөйгө алабыз деп жазып коюптур. Sen sögün jegen itam ömür semürmese gerek dostum.
Semirgen eşlik emez, отравление болуп өлөт ошол жерделер. Жо, именно ошол рекламаны мен сүрөтүп алдын алып келип, неге жармаштырат билбейм да. Именно мен. İlyas, Tınar Akem'in reklamasını gördüm ben. Tınar Kurbanaliyev 3 yaşar torpak satılat deydi. Cambul Kamçıyev reklamasını gördüm Ayşe Atam'ın. Cambul Kamçıyev Cünal Havuz deydi. Ошон үчүн урматтуу туугандар, афишаны жөнүнөн окуп кеттиңиздер, анан мынау кичинекей жарнаманы чаптагандар, ушу үстүнө кызыкпай эле жанын эле чаптап койсоңуздар, ар бир рекламанын темасы өзү боюнча калат дейбиз. Ооба да. Кантсе дагы рекламаны окуп келесиздерби, афишаны жыртып таштап келесиздерби, сиздер менен мынантип сахнада, ыйык сахнада дидар көрүшүп турабыз. Дагы бир жолу көрүшкөнүбүзгө, көрсөткөнүнө шүгүр деп кош келипсиздер дейбиз. Assalamu alaikum. Oturarınız. Biz dagı mına жаңы açılıp işe alğanга balдар kızарды tapпай атабыздан арақ берақтанчы. Өзүң иштеп атасың ба? Өзüm işte otam. Ошто жаңы ресторан ачылды деп, кафе дегеним. Кафе ачылды дегенде жүгүрүп келе калбадым ба? Şu yerinde administratör, ya, siz ayalsız mı? Anam ne gözün Angelika görünüp atan mı? Elin tutup kalayın Angelika ya. sizi görse sahnaga çıkpa koy edece. 15 kilo. Жақсың, ne kızarıp giyin olgansın. En azı baldar kızарды jönötüp koyun bu jaktan özleri teylep siz genen oturarınız. Makul. Ya köp söylegen bala ekensin. İyi. Mam ne ara koyup koyunsun. Oh iyi. Bugün neme ötkörüp atam. Şerine men oçustum bolup kalanken ol bir, ekinçisi üy aldım, жаңы üy. Iri Sordo'dan. 2 комнат квартира сонун алдым, мына кирен заводдо. Силер дагы алгыла. Аябай жакшы условия, сон экен, арзан. Жакшы бар. Ошону бүгүн мына подружкаларыма жууп коеюн деп атайм мына кафеге. Эң эле Оштун сонун кафеси ачылды экен, ушул жерге алып келип жууй калайын деп подружкаларын чакыргам. Канеке жок го, келип калыш керек эле. Эми кафеде өтүп калды бардык нерсебиз. Бардык нерсе эле, жамандык деле, жакшылык деле, бүт эле. Gel padruşka. Кандайсың? Böğüşmeyle koy otura verçe. Buğa oturuşuğa buzup koyasın deyin de kalpın otur. Me, buna mayıntıfonu da alıp al. Bu çokçuluktan ne cep semirip otasın? Ya, adamlar nan tappay, daha karantin beretmiş de odat birinci sen öyle tokşayısın. Kumpomoş'ta men boltam. Buna Kumpomoş'un başçısı. Ustol jaman muzdayken tüymen bir nerse giyip almapmın sıkıvayısına kuru öyle. Jaman bolup otar. Şaşılıp da men daha güyöm hiç ol öyle. Ayerden olsa şu geç kalı bile jüreveresin de padruşka. Ayerden olsa geç kalarsın. Elingdi gören propka, elingdi gören göçenin bardık, eşte suuk bolup adam ölüp atat mana jindin çeşini alıptır dening turup kalay. O yaktan kalatı görünetken. Şile ıs, şu jindige hiç düşünbeyim elingdi gören. Isıkta çoka giyinip aladı. Soğukta çeşinip aladı elingdi gören. Bu kanday bu kanday. Yeme de buğa janagında makal bol go, janağı suunu, alamdı su kaptasa da ördökö varır degende. Neme Şile padruş? jasanıp gelbeysmi adam şermende kılma elingdi gören. Çaşların çömele olup bütüp dur elingdi gören. Hazır salondan çıktım. Ne salondakiler körüp eken. Жақсы боя tutsun çaşını gördük. Tınsın bir tegi. Bul dele mısık çağın da padruşka. Seni elingdi gör. Özgür aytasınlar kafede ötköröbüz, anan kassanı kafede ötköröbüz dep alıp ele gelip alıp adam şermende kılasın. Meniki kassa olup atat, üy aldım, ekönü bir juvat. Жақсы da giyinip gelmeyiz bana patağa ketken süve giyinip albayım. Men güven bilesin go. Üyge girsele konsert koydu, şuradan zora kaçıp çıktım. Özgür başta alıp özgür çiçek öğretkesin. Kıskası mine gap. Uy, dastorkonunda hiç kim yok ko. Yemi geldinger go, özüңü karma oturup dursan kişine. Ölüp ketip atasın bu. Şaşılış men başka ayaktayım kassam var. Elingdi sileden başka padruşka yok deysinger. Pazarda jürseňerler şunday göğüsüp ketesiňer da. Muna jügermaňda kança? 15 yıldan beri altın satasın bu. Ova. Moynuňa jok degende jez tagып alsaň bolmaýby? Alimindegin çok degende. Bunday altın satam degendim belgisini berip altın satkanların berdikile altın koyalım turup kalay. Sen ne urdap ketet dedin? Ha düşündüm.
Bu moynunuz ürgülden moyundan tartıp kelse jizin jetpeyt de kovalam. Şu kızımızdı, şu padruşkamızdı arıqta әлі әлбай. Ne serozluysun, ne dünkü olgansın da. Söylemeksin. Dünkü yolgasın. Kendine uykudan kaldın mı? O respekt bilen kayratqa jaktı şu sözün. Ol ne tanısın mı? Lem şudan kavar var da moynunuz ürgüllerden. Ey. Bekerinden atım Gülnazik emes de. Nazigin alıp öyle gülle kılçın. Gülünlemeli ılayık emes sakacı. Gülnazik de. Çok bu minerde Nerede? biz. Afisant çakran şimdi nereden? Afisant. Afisant! Ne degen kafe bul elin görün. Jönele prirodaga var bile oturabız debek. Ay çem ol jerde skvajna kur ölbez mi priroda? Gün jakşısısın anan çıkabız da. Noruzda da uşak var çilek. Bu yıl elin görün setreyildi. No, ne vibrasyona düşüp kalman. Ne sen gelgen jakta yer titrebe debe mine bala. Ne sülküldöysün elin görün. Adam nidomni kılbay jakşına tutçaylalan. Sensin be ya fisant bizde. Ova men hoş gelipsizler. Gelip bütüp çaya karşı uca jatıp kalayın da vatavuz biz. Bir bela beres. Nere sülküldöysün? Adam davleniyası götürüyor. Elin turup kalay. Ne oldu? Ne titreysin? Niye zakaz veresizler? Nelerin var? Neler gerek? Hayır, Senden başka ne var? Menden başka Lipboy var. Senden başkasını çakıcayla lan adam niye dokmuyor? Menden başka hiç kim yok. Nan çay yap gel anda. Nan çay, kanday çay, kara çay, gök çay, ak çay, yaşıl çay, kurgak çay. Ey çay olsa oldu, apkele ver çadan. Oldu. Aralaş çay yap. Oldu. Aralaş çay, makavat çay mı? Mahaba çay. Makava çay, patila çay, apkel çay. Oldu. Dağım ne yap geleyim? Nan Tamak at gel tamak. Koya tutsan kişine şaşmayın. İyi, buna adam mı? Ha, gözünden ne gördün o? Men oylapın ortasına mamalak koyup alıptır der. Ne de atası be? Sağa emes, padruşka, sağa emes. Uy, sağa emes. Jön otur, jön kafeni buz koy, buz olmayla jön otur. Adam eken, adam eken. Ey bana cinine tive hazır. Hazır yama trile göm taştay tiri. Canavı bir multfilmdeki zaman okşaşı gene. Boldu, çay mı? Kök çay. Aralaş çay ha? Boldu. Çay. Başka işteki gereği yok ha? O çayın laf geç. Boldu. Niye böyle çerek? Boldu. Değil. Boldu. Bunun sapsın bile canağında yok şöyle, arasa okşaydı. Buna kafeden oturgandan keyin çeke kap çıkıp koltuğuna kısıp öldürüp koybaysın bunu. Çaylı. Çay. Uy kızlar. Buna moynunuz ürgür çotamağa kızığı atar. Senen ümit kılıp atsa gerek de. Men ümit kılayın desem erkek emes, ayal emes, elin göreyim. Niter haline kalıp ketken oşaydı bu. Sen dele görüp atasın bu. Münasip nesi? Ayt degenimi nesi? Şöyle. Sağadaki şu kovaçlagan okşaydı şudan. Joşentip gitti de nite olup kaldı bana. Men geldim. Yevel gel beyin. O ne kayan borç elaleyin. O ne kal o ne kav. O ne kayan borç ni dom ne kılbay adam dedim. Hayır halle men canım ben turup alım de sülkül. Adamdı sıtma kıla turgan boldu koy. Mine oldu. Dağım ne aytaslar? Dağı. Aytpayız men dastorkon jaydat koysan bolmay bile gel gidecek. Şunu sülküldetpey. Nanın var mı? Nan var. Dağı? Oşol nanga koşup sığar ağım. Sığ arağım. Sığar ağım. Nan özünçe arak özünçe olat. O da oşol. Koşala geldi otmayım sülküldeyle narak var mutlu ver bey. Oldu, kanday arak içesizler? Cerebrum. Öz içip yürüyor pastaymış ona. Karası olmaydı ağın ap gel.
Ağına ne? Nege? Açık al. Oldu. Ara gile. Oldu bol. Ab gel Oldu. çelen. Oldu. Oldu. Elin Türk kılayım. Bu kafege hiç kim gelmeyle bizile gelgen okşayız. Bundan söyleşken adam tapmay. Sana yermek oldu okşayız bu kadar. Söylesen sen. Ya жөн жинди. Girip kettik oğlum. Ya sağa çoğuktu hoca. Ya ona cindini elini göreyin adam diyem nidam ne kılıp. Caman boşka çeken. Жөн жинди. Senik udam neken de degen. Apkelç yaman kurattın aytıp koyun ama erkek bolgonda ama senin Tülülöy jetim jutu alat ele meni. Ke Oldu. bunadan 100 durup alsan onun sülküldegeni bilinbey kalar. Uşuğa koşulup kalam mı men daha sülküldü. Rahmatan hiç belanın gereği yok. Gereği yok mu? Spasiba çok ol var. Tamam. Hiç bela gereği yok. Tamam siz Тамақ алып келбейсің. Anan ceysin moynumu zulgür anan ceysin. siz kukneye gele girip cevap almayız mı? Ne be kılça? Bir bütün koyun var mı? Nege? Apkelci cünümen elle cevap alsın. Pişirvay ele. Oldu. Жақсы отырыңыздар. İşin olsun kanday oturaz özüz bilez. Bar Oldu. sülkülde ve çok ol gözüme. Oldu. O kıyamattın belgisinde olgan. Oldu. Açılanmamız oldu. Кел. Ol ölüp gelsin padruşka mında kılalı. Ötkönde dağı şarmanda oldu. Putmenen girdik, putmenele çip keteyle ha. Şörmelöp çıkmayın. Biz koy çıkağız, bunu onu kimge taktırıp ketemiz. Kıran çapkırış gerek buga, kıran. Törteli vat zor kap ketkemiz. Ey, kişine özün karma, içkin şarmen dağılmayın göreyim. Үйүндөгүлөр айтып атат, бизди жаман көрөт, ушу эки жетим алып кетип калып эле мас кылып алып келет деп. Кел, настроенияны бузбай нормально чейин. Кагыштырбайлы аларчы. Mayli gel. O telik sene sıymıktan kanal kaç çıkıday o. Закускасы ям жок энем. Чирип кеттир башым. Ой, кече бир окуя болгон. Уй, сен келбедиң анда. Сага айтпай деп экөөбүз биз Çakırmasanar gelmeyim de. Seni çakırsa ele hızıldatıp ele arvak yerin erişip gelip alasın elini göreyim. Onunla bir soğuk жүргөнүн görmedim mi yeringini? Uy. Ököz oturganbız. Kafede tüm saat 3'e çeyin. Bunu arak diye iki bölüyle fütür koyduk o. Çoğurağını alma. Uğu atasın Uğu atam söyle. Bul bilet, sağaydı atam. Öközdün başımızdan öttü al okuyay. Yelin turup kalay. Uğsan kiçine. Уксаң? Anam emne pakta tervat attayız mı? Uğu atam. Ne de o attım ile? Kafe. Ha, yelin durun, yesinler kafe. Kafede ot sağaytmadı kişi kılıp. Ona arvak üyesini erişip gelip alıp. Ököz oturup kafeden bardığı çıkıp ketip ököz kalıp biz elini göreyim. Buna sel dozasından aşıp ketken büyük. Başta da kılıktarın. O şu tör jakta oturgan iki ayaldı kara havalı öyle esi oy. Karaçı onu ayaldardı. Bir hem karıp kettirelim durup kalayın. Tırış düşpegen yerine kalıp şunçalık kunik ayalдар eken öyle bir 20 жылдан кейін ушулардай болуп калабыз да дейт. Жакшына карасам күзгүкен мойнуңуз үлгүр. Ököz bir-biribizди кайра шылтап маскаралап аттыр элиң кулайын өзүн өзүң. Oşa için alıvereyli gel. Кел, жакшы тос болду. Karıysın da şunday karıysın örük kakıp olup kalasın. Сүйлөбөйсүңбү? Kem ne deyim ben istek edeyim tınçılık olsun. Üyüm jakşıga bu jakşılık. Ökön Koylar karşı bolsun. Кредитиңди тез төлөп ал, а? Erterak söylüyorsun geleceği Anam ne yaptı? Мен кече түш көрдүм. Sen de daha Господи, боже мой, sen mi? Ооба. Түшүмдө ак боз атты минип кетип атыпмын. Жönle koyuyorsun elini tutup kalayım. Düşüneyim akbozat gibi. Sen akbozatı minip ketip attın bu, akbozat seni minip ketip attı. Anan. Oşal sen mingen akbozatka altın medal tağış gerek de. Неге? Söyleyiver olsun geleceği de. O akbozatam kırıcı olup jatsa gerek az bir yerde. Жаман каттык чуркайт экен. Тизгинди тартам токтобойт. Тартам токтобойт. Тартам токтобойт.
Bir malda oygonуп ketsem, Kamajım bu yerge gelip kalıptır. Oşol gamajdı tarta vermesin de bir jol muğunu ölüp kalmasın. Gamajın içine nöttü. O için tögaşı olup жатат. Qanday istar? Жақсы айланан учурашып. Qanday Жақсы istar? айлан. Yaxshitarбы? Yaxshi o'tirasizlarmi? Qanday? Osadan. Şerdin şey oşuydu, ne bileyim. Men lampichkam son bolakan. Ne? Ne öptaksın? Senen surab öbeyim. Menin güyem Ayaşın bolat. Öyle. Öpmey жүрgün. Hey, uşu sen. Sen ne kılıysın bu? Balam, mınaka genç. Bala deyip koyayım da ayaş, toys. Жақсы. Oy, no. Mınavın нәрісті ғой. Балаға у almayınız өлгір. Bu balang menen teң ғой. Hey, minaka gelsen de, gelsen. Bunu şifanyerge sarılı erkelet oturuyor turgan go. Elingdi görey. Kamalı ölmep. Abdı başanana men abdı başanam. Neme men nomerim 0773. Niye tutturuyorsun? Göleğe tuttursan 73. Turptur. 44 Kızgan otam deyim. Sen mi? Ne kızgan çağırak, nazigira. Mahalle ilayim baktılı olgular. Yelim tutkulan kör. Kılı yelim tutkulan. Ayakta sürdün öyle. Özün karma, Özün karma. Yaxshilab o'tirasizlarmi? Ova. Yaxshi O manayın. sırtta maşinanın janında kütüp durça. Piraşki jep turgundan çıkar. Hey, aşteç piraşkı doy. Lagma. Mayli, sekin Bolat piraşki. zvona qilib qo'ysin, ajan. Boaptır. Mayli. Neme? O patruşka. Neme? Bunu bocamalda öyle koydular. Betine tiydi koy. Bu ozun tışladılar, bolmaya kaldı. Bürokçu, ana yerinin vıfkısına rahmat. Öte sonunu ken. Oy baktılı olsun bu yam yerge tiye Mayle muşu melen koşu qarıp ha? Elin görey sakalın albasan öyle bilen elin görey. Mayle mi? Kanam bu nerede bunday bir hiç teke koy hiç. Bunday kişine kızıp kaldı, kafenin muzikası vardır, kişine bir bunday. Göngül aç oturmaylı, göngül aç. Muzikası var mı ki? Var. Aytpayız bana. Hafisant biliyor ya, öz ayt öğrenim. Tastor konu hiç pelacığım. Kana bak sülkülde gön, moynunu sülkülce. Şu sülkülde seyam şunun gereketi yetken. Özün çakırıp kaldın mı? Ona kavöç ona kavöç var. Sülkülde şu. Ne müzik var? Не музыка керек? Bunday göngül aça turgan muzikaga biylebeyli mi? Sen biylebeysince şunu sülkülde veresin. Давай билейсиңерби? Койдурайынбы? Koydur. Болду. Bir göngül açarlı. Болду. Çaçılaylı. Болду. Болду. Sen daha şu kıskası orta yolda kalıp ketsin de bar biyle. Bir muzika koydur bileyelim. Ben bilelim. Билейсизбиз? Бол. Buga ayırmaz çok ende liboyun. Ay devret. Koy boynunu zülgür koy. Koy vaysın bu muzikanı. Bol. Ben çaçılıp keteceğiz dedim. Sonra mas boldum ile kişinde tutup durayınca. Tarap ketmesin. İyi mi başladın öyle koy. Göre mine ölçürüp koydun o muzikantları ya kılıyor bu ne böyle. Bol. Salımda şaşpagan muzikalar çok bu gene aylalayım day. İçip alganda içini cılıtıp day. Tez emez elini göreyim. Tez bozu davul edeyim.
kalktı. O böyle vurup Hey. Biylegen onday olmaydı. Sen şöyle koy elini. Hazır biylegenini ben görsem. Şöyle koy sen. Sen kozgolmayla koy. Elingni ko'ray. Tutib ketding go, tutib. Ne oldu? Ölüp atasınmı? Ölüp atsana pil kaçacağız kuyang mağa kalsın. Kayıp olup kalktın. Ha? Kayıp olup kalktın. Kayıp ol kalpın. Boldu özün Boldu, kalma. özün. Oy. Boldu mine kafedeki erkektin berdigin taratın buzun boynun üzüldü bol. Boldu senden giyin bizden giyin bir yarım geliş gerek mine ergen. Cavulup etmez mi la kafe? Elikке çıkanda kalcın da caman güy yüzdük ölümdü böyle. Tamam değil etkesin ha. Ha. Ay lan ay. Gektir ol. Of elingdi göre şu çakpadı bana bir yerin Bu kafe erterak çağla toksat. Naraka varıp da bir oturuşuzga pradlaşacak. Ye öl onu geldi onu. Kayyak varsa şu arabağın için. Ben yüge taştan koyayım canıske bak. Köp söyleyiver be neme o gön koy neme kıl. Kayyak ol erçite olasın. Ben erçitmem özü gelip atmay. Oturağız mı biz? Özü gelip atmay ben ne olayım? Gelme de versin. Cappadım ağaçı cappadı. Nele men erçisin benimle yemesin mi? Yerim Türklayın arvak. Tranek var çoğu. Tura ne kadar vurur. Ötçü başımı örtmeyin. Bir kafeye baralı da otur öyle. Çok ot. Ne böyle bol gelin bugün. Bol canım boldu. Canım boldu. Oram olma bozma git gitti. Oldu canım bunaka oğlum. Ben bilmeye kal bunlar. Ne kadar ağzından özün gürcüt koysun. Bol. Oldu lan. Oldu. Nime uygu men jönüne oturuş ötkönün degen üydü jüylü de Qaysı үйüngü jüysün? Ürü sordadan aldık ka siz Kaçan aldın? Ay. Niye ben uşuğa sen bilmey жүрөм? Uygu arba aytayın dedim de hem siz solukkanınızda aytayın. Uygu arı? Oo. Ben kaçan soğukkandı aytam dep жүрөren, bir yıl maz bolsam bir yıl aytmayсың. Men sizdi 17 yıl küttüm ga tele solukma koydunuz. Neme? Kimin kaldın dağı? Birin kalıp birin ölüp ben kettim. Ben kime kim diyesin be? Niye? Niye? İşte ki. Oy yeme şerikleriniz kana. Ya. Ayaktan bileyim. Niye kıyıras bana? Jo kayağa getişti. Bilmeyim. Oy bunu olardı kim töleyti raşot? Kim kıladı? Ben bilmeyim ben kılbayım. Oy anan kim töle? Kim? Ay töleğim de kıyırat da bana. Çekenden ki tölep koyla, içkenden ki tölep koyla. Neme de kara otası? Jaşına karan aylanay ne? Tölep koyayım. Muşta şaturganda öyle. Haqiqat tutası sen ne? Ne? Bir koltuğuma kısıp koyamaz. Siz bana ayıp kıyqırmang. Ekinci kıyqırmay жүрүң болып тұрбу? Мен көңілім нәзік болады. Неле ол да өзіңізшеле? Төлебейм деп кетіп отқанын қарасаңыз, тоқтап тұрың, тоқтап тұрың, қайғы кетіп отасыз. Өзіңізшеле. Болды. Тевеке жоқ, болды. Теппең, тоқтап тұрың, қайғы кетіп тоқтаң, тоқтап. Бүгін бізде шеріне келген туған достор келгеле. Ооба, сонун бул эми Оштогу тойканалардын эң жакшы тойканалардын бири десе эле болот. Уши точно? Ана өткөн күндөй бирөөнүн тоюн эле бекерге алып барып кетип калбайлы анан кийин.
Жоқ, Точно тойдун эсимен сүйлөшкөнсүң. мен телефон менен сүйлөштүм, о досум. Телефон менен сүйлөшкөнсүң, бирок бетме жолугуша элексиң да ким менен сүйлөшөсүң? Жоқ, ал келет ал киши өзү азыр досум. Келеби? Ооба. Кийинче бир жакшы. Эми Кудайым колдосун Ильяс. Эң башкысы Кудай колдобосо. Ассаламу Алейкум алейкум. ассалам. Массалар жакшыбы? Тынсыңарбы? Жакшы келип алдыңарбы? Рахмат. Мен силерге өзүм заказ берген. Телевизордон көрүп жүрөм А, силерди. тойдун эси сизби? О, мен. Жакшы. Тынсыңарбы? Аллага Сен шүкүр. жанагы Абдулда Рахмановдун баласы белең? Жоқ, Рахман Разыковтун баласымын. Болду. Эмес. Неме, экинчи аялымдын баласы. Толук айтып койсоң. Мына ол ала турган аялдын баласы. Бул баягы сен ким элең баягы? Ассаламу алейкум. Чоң кастым беле? Чоң кастым. Жок, ооба, чоң кастым кийген, бирок Ильяс атын Ильяс. Ильяс, бүгүн ошо кастымын кийгин, а? Иә. Бүгүн кийгин кастым. Жок, костюмду концертке кийем да, тойлорго костюм кийбем мындай эле. Жок, бүгүн кийип койчу. Мен экөөңү телевизордон көрүп, мен силерди жамандай күйөрманыңармын. Рахмат. Бүгүн тойду жакшы өткөрүп бергиле. Кудай кааласа. Мен өмүрүмдө биринчи жолу той кылып атам. О, эң кенже балам үйлөп бүгүн Болду. Кудай кааласа жакшы болот, Кудай эми кааласа. силерге ишенем. Мен мынаны да жазып чыккан баягы. Жана Ата журт, тага журттар жазып, список турбайбы? Болду. жакшы өткөрүп бергиле. Кудай кааласа. Эми силерге үйрөтүштүн кереги жок. Эми өзүңөр сонун кылып, Болду. ошондой эле экен. Телевизордон жаман башкача көрүнөсүңөр. Жаныңардан мындай эле экенсиңер, Сен костюмүн кийсинчи, айтчы. Кет. Жок, каяктан Эми кийем деп. Кет. кийем кийем эми. Эми кийип бир кудалардын жанынан өтүп кой, болду да. Эми элестет эми костюм кийип алып кудалардын жанынан эчтекеси жок эле өтүп кетип аткан элес. Эми ошентип кой да, эми кийем деп коёсуң. Кийин тойду бүткөндөн сурап. Эми настроениясын бузбай эле койчу, эми кийем деп коёду. Неме, мен мындай кылып коеюн. Канча сомго сүйлөштүңөр эле? $300. $100 балам берди. Берген, заклад берген, Мен мына акчаңарды берип коеюн да, тойдун башында. Мына $200 акча. Болду, рахмат. Жакшы кылып өткөрүп. Болду. Кыжалат кылма. Мен уят кылбай бүгүн, Болду. Жакшы өткөрүп. Ама эркек келсин сенчи. Рахмат. Мен түшүнбөй калдым, мен мына аксакалга, Неге түшүнбөйсүң? Сени карап туруп, эркек деди дагы. Мен ким болуп калам ошондо? Мен просто бул аксакал деле реально айтты, ким эркек эмес экен. Тоо алдым. Бирок жайдары киши экен. Аябай шайыр. Тойдун ээсинен дейт да, кандай өтүш үчүн. Тойдун ээси күлүп турса, той дал ошондой өтөт аягына Бүгүн той сонун болот, Балдар, эми мындай кылайлы, балдар. Тойдун башында мен мындай өзүм азыр жакшы сезип атам да. Алиги толкунданып досторум келет, алыстан көрбөгөн жоролорум келет, ошолор менен болуп кичине ичип алышым мүмкүн. Анан тойдун аягында силерге пакет бере албай калышым мүмкүн да. Мына пакетти берип коюн алдына. Экөөңүз тукандар салып, экөөңөрдү жакшы көрөм мен, чын айтайын. Не, той бүттүбү? Тойду силер баштайсыңар. Жана эмнеге пакет берип атасыз дейм да эми? Эчтесе калбай калышы мүмкүн, мас болуп калышы мүмкүн. Бол, түшүндүм. Түшүндүм. Ана мына. Костюмүңү кийчи айланайын, сөзсүз кийгин. Кем. Кечкеле костюмун кий дейт го. Не эле, мен бул кишинин көзүнө жылаңач көрүнбөй атамбы? Кечкеле кий деп атам. Билбейм. Неме 2 жаш келип тур. Келди. 2 жаш келип тур. Бата бериш керек эле го. О, мен жакшы өткөрүп. Сиз 2 жашты алып келе бериң, биз эмнеге алып келе бериң, биз мыналарды көрүп чыгайлы. Басчу. Эме помпарды коюш керек. Баштайбыз азыр. Туруп көрөсүң. Adamsın sen? Gel anam beni. Toy baştalıp attın herif mi ötüyesin? Menen karaca. Ne degen bu? Ne degen akmakçılık? Eldin barın çakır restorana girer dep tayyar olup turuşat. Zakısta ajraşıp kettin degenin nesin oyununuzun bir? Men işteyim ki adamsın mı sen? Atam üçüncü adam çakır. O geveten kuru girek. Ne oldu ajraştın? Ne oldu özü? Üçüncü adam çakırıp bizni kütüp atat kalsın toy baştayız de. Al. Men şakarımı götürürdün o moynunuz ülgür. Sakar bile şakar. O geveten menen karacılık. O toydan keyin машина alıp beresin deydi. Alıp berem diye yerbeysin toy baştalık. Alıp berem diye yerbeysin. Gele so. Ata o oşton salonu açıp beresin deydi.
Mayli salonam problem var. Aç berem deyivermeysin. Domda жашайбыз дейт ошто. Moynun üzülgür ita gele oşaktan gelbeysin go sen he. Jaşayın deyivermeysin mi domda? Ата энеңи карабайбыз, өзүбүз жашайбыз. Karabayım de. Karabayım dedi. Ооба. Deyivermeysin mi timele? Yülen elekteli atağın atenin kara atkansın timele. Min minin kara jerge. Şunca adam güdüp durat. Acılaşıp gettin de gel oy. Gelesi o tap testes. Hazır tap testes kız. Tez canağı çorniyi katıl kovan kızlarını tap. Çorniyi kavu, beli kavu, tap testes moynun üzülgü. Алар болбой тыгып таштаганмын. Tap testes. Menin nerfimi oynatma. Uşunca adamın toyuna vargan men hey. 5000 sondan koşkamın. Alışım gerek vardığın moynun üzülgür. Алар болбой. Tap testes. Dombuttadan bolsa hem taptın moynun üzülgür. O cetinlerim kan kıbıkağa göçüp gettiler. Tap testes men. Nerfimi oyunu oy testes tap. Кайерден табайын ата? Tap bu ne? Tüş salga tüş. Toyga gelgenlerden kara. Ушул жерденби? Bu şeyden öyle. Baktın açılıp kalsa acayip emesin. Көрбөй турмун. Bir sana aytın ki birden 10'ga şeyin. Bir sana aytıp bakın ki. Ece birden 10'ga şeyin. Bir sana aytın. 5. 5. kadar siz aytın. Birden 20'ga şeyin aytın. Kança? 9. 9. 5. Katar 9. orundu karam oyunumuzu göbet düş. Kara 5. Katar 9. orundu kara test Ya test. ata, erkek bolup kalsaçı. Üylenesin. Üylenesin erkek bolup kalsa da. Ravşan Ceyinbek'te ökül ata kılıp alasın. Qarayım. Kara test test. Koy baştalayın da bakmanda. Kara 5 kesekte. Gelirse o toy baştalı atkanda. Ömrümde bir toy Çıkan kılayım. azı kötörü çapa. Ha, 4 bay. 5. 5. Katar 9. orun. 5. Katar 9. Ey bala kıldıyda turat kom. Tağını ozurayın meni Bas. tartsan. Gireceksin he? Oşan ap çık dedi buna. Bas. Bul aldın ola çeçine başlattır koy. Bunun Amerika tiyelveyle turgan neme oşan. Ya ata meni жақсы көрүp kaldı. Meni bunun özü geledi. Kudaycan göşagaga göşagaga. Sırası ne mi? Sıraz göşagaga. Oldu get. Tattım bir de şirinim o tatlı balım ne Yüreğimde benim O da kız kayam deyip surabaydı. Öyle. Öyle ha. Oy. Ökül ata ökülene dayar mı? Siz bolup turmuşsak ha? Ökül ata ökülene mi? Ökül ata ökülene bir şerde. Jakın kurbusu bolup turgula bir öңөр. Kana bu nerede kızlardan biri. Şu kızın jakın kurbusu bolup turgula. Kana kızlardan. Bir kız. Jakın kurbusu bolup. Jakın kurbusu bolup gönlüyle turup turgan. Güyolan jakın dostu var mı? Jakın dostu bolup turgula bir jarım var. Bir jarım. Jakın. Sen jakın dost bolmak birinci sünnet bolup ana jakın dost bolup. Jakın dost, kana jakın dost. Burak ama mına jakın dost. Oturuyor ve jakın dost bolup turgun az çıkanda. Toy başta. Tamam. Toy başta vaysın. Baştaylı mı? Ne oldu? Taptıktan biz. Taptık? Ova. Kim bir öcek olup gitti? Toy başta ekeceğiz dayar. Ha boldu. Başta ereyle. Assalamu alaikum tuğanдар, арт жақта қарап тұрғандар. Қандайсыздар туғандар, қаптал жақта тұрғандар. Саламатсыздар туғандар, суқтанып қарап тұрғандар. Мына бүгінгі екі жаштың сүннат тойына. Мындай емес. Мындай той. Сүй той. Кешіресіз, я перепутала. Бүгінгі екі жаштың үйленіп тойына қош келіпсіздер деп тұрып, андемесе бүгінгі тойымызды жақшынақай бейменен ашалайлы, өзі жалғыз бейчі тойыны қолчап тосылабыз. Өзі жалғыз бейчі тойы. Кеттің көркі нұр менен, келдің көркі құр менен Сүйген сұлы мөлмөлім, белгілі болсын ыр менен Екілемін қызыл гүл açılғандай мөлмөлім Bir қарасаң жүрек от шашылғандай мөлмөлім Маңдай шашың марғалаң жібегіндей мөлмөлім Сенің ышқың баланына тілегіндей мөлмөлім Өтінлісің өзгендің күрішіндей мөлмөлім Созылғаның зергердің күмішіндей мөлмөлім
alıp geleyim mi su? Su. Жоқ, жоқ, мен башқа ресторанда тойым бар эле, мени ким расчет кылат? Ne başka? Kıldım. Niye kıldınız? Raşot kıldım da. Ha, raşot kıldınız mı? Başta öyle lan. Gelinizler anda mesela, or gelmese ordunuzlardan 2 minutaga turup kişineke tamadan okup, 2 jaş bosoğudan tanıtırat, jar koştosunda toy kanağızga tos olaylı. Jarayıp жүрөм. Міне бәле болып атады, ей. Bilmeyim. Jar at gülüşüm bol kaldı o. Başla. Men başta vereyim ha. Gelinizler anda mesela bugünkü toyunuzu ofisaldı türde açıp beriş için men bu jaga toy elerini çakırayım. Kanat aksakal geliniz. Jana şunda ele 2 jaşka öküldük kılgan ökül ata menen ökülenini de çakırabız. Gelinizler. Ökül ata öküleni. Gelinimizin en jakın kurbu kızı. Ökül ata ökülene çık. Kana. 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 Basın. Kana. Ökül ata ökülene basın. Kana. Şakeklerini unutup kalıptır da şoğa nidom ne olup açadı. 8. orunda oldu. Basın ökül ata ökülene. Malik yiyin takip koyuyoruz. Basın. Gelinizler. Ökül ata öküleni. Kolçak koymuşlar ökül ata ökülene. Basın. Ya bas bir ökül ata ökülene. Cölle dur. Bas dur. Durun müşüç adam durmayın. Ökül ata ökülene. Ya kudalardan ama örtük ettiler. Basın. Evet, gelinimizin kurbu kızı Güyalavuz'un en yakın dostu gelinizler. Kurbu kızı çıktı lan. Çoğu gelinizler vardığınızlar ha. Durmayın be. Geliniz anda mesela algaçkılardan bol mikrofondu. Kanat aksakal sizge uzatayın. 2 jaşka jakşı kalı tileklerdi aytıp, kutuktap koyunuz. Geliniz. Emir rahmat aylanlayın. Aman esen sak salamat. Toydu başta aldık. Mına şu bala atağını ozurayın. Естеген сайын нерв ойнайды атаң. Сәл қалды, сәл қалышқа. Тойды бұзу керек. Еми жақсы ойна отырып, аман есен сақ саламат жетіп, içip кеп, genel отырып кет. Genel отырып кет келе айналайын. Шу алам, сен алам сүйлөшөбүз той бүткөндөн. Келин күлөттө эле танығасы. Мәл бактылуу болсун экөөнүн. Рахмат, geliniz anda mesela şunday jakшынакай сөздөрдөн Мени ким расчет кылат? мен каяктан билейин? Мен расчет кылган киши гана. Мына? Каякта жүрөсүз? Расчет кылбайсызбы? Кылдым ғой. Чайна кылып коюпсуз. Бас толук кылайын. Каяктагы жар-жарчы менен бейчини таап алган. Анда mesela 2 jaşka öküldük kılgan ökül ataga mikrofonu uzatayın. Ökül ata öz ata önü özsün kaynata. Ökülene özeni. Geliniz ökül ata. Jakşı kaloo tileklerdi aytıp 2 jaşka altın çekekleri tapşırıp koyunuz. Hoş geldinizler. Şu konsertine, şu ökül balam, ökül kızım, baktı bolуңуздар. Karmaşkan kolunlar ömür boyu üzülbesin. Şu kreditinglerge mağa aralashtirmayсыңар, ha? Bulardan krediti hem var böyle. Boldu. Geliniz anda mesela Güyalavuz'un en jakın dostu, zorgo tapkan dostu. Palançı ip tükünçöde.
Досым бақытлы бол. Oldu. Gelinimizдің құрбы қызы келіңіз, сізден дағы бір жақшы сөздерді қайлы. Бақытмауыз. Biz özüçeli söyleyeceğiz ha? Böyle. Күйеу баланың жақын досы қойдық па екен? Men қаяқтан білейін, Өкіл ата мен өкілінің атынан на всех случай бейчі керегі жоқ екен? Керегі жоқ екен. Онда мені рұқсатлайыншы ғана. Білмей ме көрген жоқ міне? Қаяққа кетті? Мұняға кетсе керек те. Мұняға? Ова. Соу мен сайнанайын. Сіздерге разышылық білдіреміз өкіл ата, орындықтардан орын алыңыздар, келініміздің құрбы қызына, күйеуіңіздің ең жақын досына рахмат айтамыз, орындықтардан орын алыңыздар. Ал эми 2 жаш сіздерге даярдалган, орындықтардан, дастархандардан эме Молдон айтып беріңші. Өлі әйтім молдоны дейді бұнызда. Анда мен... Құдайым бұйырса мына тойымызды баштап алдық. Менімше тіге бүгін разы қылбайды қой. Қана, жиын қана. Чип, пышақ па, қап. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи. Балдар, ХБК-ға қаяқтан кетеді? ХБК-ға 122 барат, бар ана бар. Алып қашқанға статья жоқ бұ? Алып қашқанға статья жоқ бұ? Мен аяқтан білейін. 122 қайсыл остановкадан кетеді? О четім нина ғой. Мұрда кейін үйленбесең жаман қалаты болады кене. Өзді 45-ке шықтыңыз де. Та бір 5 жыл жүрейін деді мұны. Шонша ерге тиіп кете өлем, Неме? Жаман титіріп отам, Қыжалат болбоң. Даяр бі? Өзіңізді бош қойым. Анчалық әлі бош емес. Мен деле айттым ұшы. Даяр бі? Дап даяр, қызды көрсеңіз, қыз. Инстаграмдан көргем да. Соны не? Фигура. Жоқ тақсықасы. Фигура вашым жоқ бекен. Теке. Үшінчалық соны не қызы? Қыз. Спортсменка. Не? Спортсменка. Шуда десің. Комсомолка. Соны не қызы? Вообще, періште. Періште. Назигілеу? Назик. Назик. Sen özü gördün bana. Gördüm, özüm ap geldim o. Sonu ne? Ap gel et kandaştaki kılmadın mı? Normal, meni qaram. Siz bergen akçanı atasına berdim. Bardığın verdin. Verdim. Apasına? Apasına da verdim. Kalın? Kalın atasına ekskavatör alıp verdim. Apasına alıp verdim. Liboyun kıldım. Bardığı razı. Giresiz. Tanışas. Şakekti tağaz. Boldu toy. Tayar ha? Hap dayar. Söyleşilgön. Söyleşilgön. Akçası belligen. Total. Normal. Son. Oldu? Bol. Kayak dele?
өзім тістеніп жатқанда дей бергенші. Омин. Омин. Манас атабыздың арбағы қолдасын. Құдай қолдасын. Құдай қолдасын. Ей! Өтімді түсіріп атасың, деп айтамын. Екі жас бақытылы болсын, а? Ен! Көшті өресін кескені. Өзім зорға тұрған дейді. Не? Soğuşқа kettim. Қайда келбей қаям бұл? Жөн тұрсаң да күш қуат берсең, өзім өлейін деп атсам. Sen girip çıkarsın birinci. Nayne? Жоқ, Özüm öyle. О, өзіңіз. Yes! Шөвейленат! Жігіттер, той-тойдай болсын. Тойдай болсын. Ұрыта, билейлі. Бүгін мен сілерді өзім мейман қылам. О, молодец. Давай. Ұрыта. Айымға бардым қапыстан, жақтырып сені сұлу татынам. Жабыр таққан сенен тажы моншоғың, төп келішіп саға бар жарашқан. Шынарау деп шақырсам шықпай үйіңін, шынарна қанақ сүйің бар бүгіңізді. Шырымадың шынжырлап байлап сүйімді, шынын айтшы шынара кімде көңілдің. Шынара! Деп ұшқырсам шықпай үйіңін, шынарна қанақ сүйің бар бүгіңізді. Шырымадың шынжырлап байлап сүйімді, шынын айтшы шынара кімде көңілді. Watch face, walk out, look you watch me smoke like yo, we choke out, chill po, like yo, live with watch me so focus. Yeah, my home, yeah, my soul. I could put you la la go. Yeah, my home, yeah, my soul. Happy home, but you never say what you can. Öldü ayı. Ne oldu? Yenengin? Nazik, sulu, perişte dedin hele koç yetim. Anam ne eken? Ya girip ne kıldım? Kolun şunday karmayın degende patolakta karap kaldın hoca. Ne oldu mağa ya? Hem ne degen kız ap gelgensin mağa ya? Min de acayip koyam da moynunu zürgü ap geldim. Hop koy minerige. Kızalat bol baksın girsen dayar deydi. Dayar ele olçuğu? Kayak dayı sportsmenken aylan tepti beni. Hem sözsüz kız degende alıp kaçıp uylaniş gerek mi? Alan özün ayttın alıp kaçıp tayyar kılıp berem şef de. Hem sizge başka hiç kim TV'si alıp kaçaydı dedim de. Süleş koymayız mı çok degen? Ya kız dele baykuş. Al dele adam da. Jöndürde çanalardı, jöndürde.
Ал kız деле өзүнүн сүйгөн жигитине турмушка чыккысы келет. Мен азыр жакшына кирип сүйлөшүп көрөм. Тийсе тийди, тийбесе жок, башкасын алып качабыз. Бас мен жанымда тургула, мен ол тебет экен. Яман тебет экен. Кармап тургула кызды. Жүргүлө чай киребиз. Жакшына сүйлөшөм. Мен карап атырам. Бас, жүргүлө кет. Бас алма түз. Кыргыз халкым замандаш туугандарым, биз айтпасак ким айтат мунун баарын. Арак ичип дос айтып, тойдо жүрө табышкан, бара жакта жаштарым үлгү алып батыштан, жалпы түрдө абалы аркынасын айткычтан, капырай оңол болдук такырай. Ар бир айдын алтысы айнаранарай, жемкорлордун камчысы айнаранарай, кара кылды капчарып сөзү келет айткысы. Ар бир айдын алтысы айнаранарай, акыйкаттын ачкычы айнаранарай, мекен үчүн эл үчүн жакшылыктын жарчысы. Жакшылыктын жарчысы. Ар бир айдын алтысы. Келдемей бар, кетмемей жоқ. Бүгінгі концерттен сценарийсін жазған бізден ұстатыбыз, ағайыбыз Рахман Разықовқа бір разышылық білдіріп алақан шайып қостар. Ағайыбыз ден солыққа байланышты қатшалыбай қалды. Емі Құдай бұйырса, айдан аман, жылдан есен, сіздерменен жақшы күндерде жолығышайлы, саатам 10:30 болып қалып жатып кеткілі, емі үшін жолық қалды. Тоқтосын Бекмаматов, әр бір айдың алысының ең арықта қарады. Қанат Мадымаев Вицин, Ильяс Нина, Талант Куламов и другие. Бүгінгі концерттен себепкері Қанат Шамаев. Көрішкенше. Келген қадамыңыздардан гүл шықсын. Жақшы күндерде жолығайлы сіздерменен. Кейінгі концерттерде жақшы жаңы программадан жолығышқанға шейін аман болыңыздар. Жүзіңіздерден жылмаю, жүреңіздерден ұйман еш уақыт кетпесін. Жолығышқанға шейін. Болды, міскуай знак болып кетті.